atemuda ebeba na Sompa fidie no ekasa ewa santimam eni wiasmam nyina no Sompa Asem Mpe Nipa no nkono pepepe na yasode enkonwa so omanfo enhye ne nso esa emfa emmayen asofra garachi akwata ana bisi aka fantam from pema no adigade abakate kumasi jom o prepetepe kojo ana bisi aka fantam from pema no hey beman sanio anopansanyo ya kwakoyanim yen ne prekasa chamatu yen ye fiti krotia na ye ho abon afiafia mu no yen ene agiginsu na yati nsorani amatoto no a enso asabi anom yen ne achenku a yedi atumpan ekse ye kasa ase Sompa Asem Mpe Nipa na ye kwakoyanim a yenim te ena ye ko akro no so ba pa osima edu enum ewa Sompa 93.1 yedi atwago wa Sompa TV no so enya asam keto akwa dwumadie obate omuna samwa kasa ena the nation sanka of Olumba obate nenka producers ya no omu edi dwuma a omadawuruma yenya bi ede ebasomo enadwo anwumrei eye kwanta bisa Isaac yenya kwanta so ntwamani na so hwa ena yebegina Koko Sechi Fletcher edu yaboa oye producer obo adwuma enya asam ketwa na ye ko master control room so a Safo Kantanka Sempremu ene Kevin ene Azuka omo ena aje ho ensoafa watawuruma ena social media applications no yedi atwago enso ewo so kofo bofo mpa bema asuketu ami pabra na ase aboaji foso ninti foso mene fontum pa katachie no mene srabia bonchena na me ni atwetwe kodiawu a yatwa mi ansan yakosa no me yotatatu bafo afidie we so nkoade a menam soro mesai ena fom yedi Asem Mpe Nipa ekobose asase so kachiro obi no obi so kachiro obi se wanka ne ho asese no Sompa Asem Mpe Nipa no yedi dimirika kakra no nkon na yasode enkonwa so enya asem keto akra se ye ko Sompa TV oso a ekoba jasi sempremu woni David wadawroma ena yedi atwaguo enso ewo TV no so kansan pia mo se kampian ene obi ka kira santima obi kira santima ewo dwumadi ewe so o ma samo bibia boko de sana kwa koba ana aka bi se wiase am na se no ma se sa de bia bet mas amba 10 ne mo ko sa so un ma mo so anokwasem okay en America dwumadi esesa no foforo sa no a je se wo mom na aka ho beduru ba bi no na wo wia kakrakra FM orofo ye wo bi ka kira santiman e wo bi kira santiman wo futusem ekwan so e wo dwumade we yifiri mu a enye na ena futusem a mede ebre won say never blame anyone in your life. Never blame anyone in your life. Enfaso bo no emma obi afabo wo ankasa wo ho abrabo no se ko yie se ankoyie fasobo no ebo wo ankasa wo ho efiriwa se ka wo hye wo ho yie a se wo ye wadwene se de afo bi aya ama brabo asi wo mu yie no ka utu wanamo di wo mu achi a enka esi wo yie eno te na anwumre ye ka tro obi bia se anso anyu obi ena akwa akote anom o eye wo ankasa wasetra animu abrabo enene abrabo no awie se amuakon ene adu orofo enfasobo no emmo bia esanse wawofo ye wadwene se wo bepew pumasibre na daachi ankwa ma no wo so wa ye somebody nanso so wadu ko suku no bio wadi momofo achi wantumi ansua de ene ena wie ubasayi o enfasobo no mo bia na efiriwu ankasa esanse enyu obi na ekotam glass de asi wano enyu obi ena de cigarette ekosi wano enye obi ena de wi ekosi wano
enye obi enesi ko ho cocaine bi na mmom efiriwa nye obi ana ditua wano se koba ye na wo se wo mfa wo sansom ekoba ye na wo se onnom usi ketebo ho so a odofo enye ne se ene wutonko ye o red ya baba manfo enum ehim su tonko no odofo se wanfa ngunsam anto anwonum na wanfa nsuo empia no a ye ka amani seye yo enye obi na aye o enye obi su na kumantwi o eye buosi akono ankasa na diniti ede kwagi a kireman and it never blame anyone in your life baby abrabo no akwa koduru no emfa so bo mo bia wo kumasi fie mu no atem dia wudi wukunu no esanse wonya adwuma eduru baby a obema no ete ne ho asigya wade no Yakobon kwoto ne nsem no ene ne wonu hu yi emfa so bo ne mo bia o na ofu se abrabo no entumi ntene ene bema na yodefo aka onya abekọ emfa so bo no emo bia orofo wadi emomofo achi aye masem sa wadi momofo achi ama ene usika nyina no ewubra na wode ebo na nso so yanhwe babi asetena no etimi enam enka wo ye wadwen se ka abeto plot ni bia se wo ye wadwen se ka abetwa blog ni bia odofo saa bre na sika kura wo no na yefre wo fonsuo bemma no saa bre na ka obetumi aye nanso yanhwe babi abrabo na koduro sika na hye. Never blame anybody for so bo no bo wa ho eno tia na yafutu sam no fa ko ye di e ba bejira ne se abrabo na ye bo no se bekoyie se enkoyie se wonam tempom e wo sika kwan so no sa abrabo no empo yetu wofu a adwuma ne ye do kwotu mu a wugya e wantumi ansua wafo atumi ansua na o maya defo no ene ye musa se ka wo koya enunti emfa sobo no emma obi a na anwumrei fa sobo no bo wo ankasa ho enunti susu tena sene sese ena anwumrei sa abrabo bi a wo bo a wanhwe ye do beko oseye mu abrabo bi a wo bo a wanhwe ye emma enkunimdie emkoso wo abrabo mu no odofo me ka kire wo se wo pa jane ne ya na se wo jai dia krupo twadi ampomba se ya dom di oyini pafri futrom di ni sima pom maso no o ho kwan se wo suhira wo na anwumrei enti baby abrabo na kwakoduru a wo ye ho na wo de baye e hyew na nabia Nyankopon ahyira na otifie no orofo emfa so buo mo no nemmum blame yourself eye me modofo pa se yaw aboagi fosuo nintin fosuo omra samoa mamicha ajaba free na mcha na free ashtown huntamunana Kofi Usunsu Germany, Kofi baby I'll be a minute, Mechia bebre. The woman and said, Tier 40 for 2 semi. Yem fun me, no, but I'm really a Maminchum Kakra. No be quiet, say Sabi, Ampa. Ubinan ko Bobra, no, any be Nama, Nabra, take off from. Ubinan ko Bobra, connection may be Nama, Nabra, take off from. Ubinan ko Bobra, then we Jan Ashaman, Sika in Ashamoto from a yan, and the air can say, Tier 14. You see, sure, near one now for bebre, a be an epine. Obia no see sure because an an for fire no. Sabi no mean I okay. Uko school time, obet man and for be a chacha, get to chan. Yan at 2 is a be a dink of 40. I may no mako get to baby a tuton, a chichi coquet, baby a tunton we, Yakobi pen, but we are no. A dream may be a while and may cancer as much any dream. There were no maybe I'll catch a 1 year on yet. May man actually. Sebe make on the make or semi corradi. But me draw be my pass and near mammy pass. Yeah, my pie and Mr. Debbie was oh, dear crowd when you will be a crowd. Guy say, pa, and I want you was I know my own to be. But me training my dream say, men, yes, sir. And they come from many padas and Ibia. Show a cut to your wood ye, and son of expenses no. Walk home. It drew me boo one cassan say what chance as a son of Brabwa. And no me boo a one or ye. My life I beat you and found what you be. May can say no, Mamma found for her. MPP NDC, so be bedding Kunimua, Nin Kugua, a woman casa. The way any Pesicasa,
the way I promise I'll be promising ya sebe one day went manye asema akatu obi adwen mu a went me promise I'll promise you obi enu nti na nipa na nkoto aba nti se warrior anaase wadi nkunimu a trase especially wa udi nkugo trase na wankasa trase hu se ade we de ye mistake na kobaye ya na ye me ya se nipa bi onu ani mpefe se ade no no na ye mistake na ma ade na biti no na so de bodum badan eno na ya na edumre bi a mente nipa bi ase wa trase sika ekuta na nka betim de bibi pa ba wo pese ye bo apampam ka cho se ade a wo ye na ntijai dabio tina de bia na me ka nyankopon ma obi a box o ma obi adwe ekwa bi na wo fa so na se wo ba ko wu awu mi to amanfo mo fa 7 mpredua nsuo so efa kanu so ko na Libya nom ne ho anwa mi makoma nkyerem sa se metimi menko ba nipa bi ntimi nkyera sensese hu sa de no ampo se anwohene nti na mpanifo se ye bubu mowra ne agya bi because ho be ye ohene edu me bi asika bi eba hu se na ye kanfo ma se wankasa trase na kada na ka betima sibi o akoto na ka betima ko adwumadie na wood business na ka ekoso but o yisika bi ko ba bi ade ko ba ugu bra amwa eno fa nko hye obi ene ye ka che se abena nso a ne so a na nso nya obi na ate anom wankasa trase ne sese ho se ba bia wo wadwe abu se maame asomasi na eye me maame nwa bi na eye me papa bi na eye me da bi won ko so trase se edu be bi na me ye fra me don pa edu be bi na me ka se yese o edu me bi na se me ka na se me piefia na nya asem ketwa eye den na ko basa afa wo wi a na wakotete afiri e ma wo ka mo bo so expenses bi a wo ye ya na ehu hia eno de wa na wuni iti na de we edu be je wa trema ye kan fo mo bibiara du me bi abayibo na doso nipa na obo de bayi na bi kwa no ni mo hwe ni mo wa trase party no walusu a ka mu se eno ma bi a anye ye nti na walusu trase de sanse shawo no ma na ko wani ni nya anu twa ne se ye de no ya ye ni bubu nkrofo bi dabi wan ka se walusu o mu se walusu wawini eti obi an ni lemu na hyehyɛ no ma ye nanim se wo yesa ebebo ne ye de ani ebu we na ye we de no foso emfa so bi amre. Okay, the nation's uncle. Eradicate the baby children no be akese. Don't bring anyone in life. No ni asema say e tipo e na ye bring no. Na me ni tawo chera di sha mo no akese na. We should do bishop we could do smart we are. Afrigo so my no kani. We chat on so so bra. Ma chese go so full na because e ye kese da ye. Ya ye mbre mu obi wa bra bom. Mbre ni nti e be ni tietia. They can't tell what I'm not a man, Jam or young boy was started when to get into minity. The true millionaires or 2 months ago, my memory movie. Well, I was ever be able to not feel this union trade, and then you are from a color who said the war quite chilly. A remove you, and no one couldn't as to be dying. Young boy, and young toy or talent. Asem Mpe Nipa phobia di kan say wan share unya ndie monyo. Nti never started. Oh, born in kakra de hye de ma na wo yeti. Enu ze mo heti no ye jonki nem ko bremu obi akoba sa wa na wa ye abaya wasi so awo bobra eto ma no akre o terms no no eto ma mekre wo so pe mema se munyin se ya no akre etam ka mu benya be mani munyamfo bi na wunyamba nem ko bremu obi a o wa na ade da ni nyin se igo sister no wa ho fe mema titifo de ka ba o chese na ya ba ye duesa wo sem na we de ni tiamam we de no toachia do we ne toachia we wa ya nanta etamu kam ahofe no ebegija afi na wo pekunu nya bia memmeremu obi a o maame oba na wa wo na oye ne nana ntimi enka na sem oya mfonso ampese e betia no ekina so betu sika ejira so sesa no aboso om sika pama na memmeremu obi a o wo na wa ama na amaka abofra na teacher ni tiana na waso ne sane na go school mu akogbo atwade etim ko papa teacher fo nyina suma ye wantia ma de oni abotire antia go se de oni abotire sister child oni abotire upo ne bana ne obaye wo no e tra sa akora we betu se kan si usu a memmeremu obi a hu se wa no waye kumasi fi a utimu a da kupo kuna mu akọ ma wo to ma kire omu nyina kina se fi ofu odi wu kuna tam ne nya bi ka kire no a memmeremu obi a o
eyewu ena wodua odwuma na wo mu no a wo do no obi anya fine no ekira bi se ko ba se bi si na ntimi musa se ntimi do bi ni nkomo ntimi share ideas a memre mu obi a o eyewa na wo chichiri free ne be so abachina abrabo yebo no sa ade bi wo na wo bobo so no so sa ade na wie ye emwa me pacho no wajai nanse na ade container o mantamo o mo abatu o mo nyina no ma ye fighters se ye kakra no wani anka ntamo a memre mu obi a o ta mo so ne ya news ga ne bi ma memre mu obi a efie na okotrem na nsande ya wuji ni sa no ekira bi se fiofo nya tu o mani se wusu a mfa bre mu ma obi a eye wusu we ne nyam di beja wo memre mu obi a brabo mu nya wa wo ya ofisa nya tu mfiri mu ne mo ja nkam na koko wani bia okay aberwa watifia na ye bonu baye sanse odi asempa na nyankopon ato ne nkwannem na wama ne nyinkyere no minua ba minua bema se wan tena brabo no na se wan ko anim yie ne beduru baabi no nyoma chia efo ani kusu na bema ona na baabi so efriwa. Never blame anyone in your life. 0551 na 31 na 31 0551 na 31 na 31 0548 na 31 na 31 0548 na 31 na 31 yanko homa ne so na ye ne ahwefo ene atiefo so enko twetwe nkomo si madu so ana enum bre no ye tete so eba fom enu ti no ya na mo bom ho hye ne asere wo mu a wo mo fra na wo mu gina TV no nche pe no ye bre no ekobasa me yiwa firi so sanse ebre no ya teso kakra yankonko ye nim. Hello 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 Safo 0551 na 31 na 31 0551 na 31 na 31 0548 na 31 na 31 hello 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 baby afrefre udi katachi shema na chimambono pani payeti o go aba se no ma fa oye nya metiase mo kana nya bro so bo pira na nsia ni bi efe nya ba ko mi ebi o fie e ka bi ya o fa akra bono o dia ya ni hari akwadro o dia ya tifonti enti foka bi amonti o se bi amu betra bo se ma no fa wi ni mi rabo kai ni pass for the say na bi trebi Sompa ya no kama down time ma fontie ni afanya asiasem obiara mo na ho model obiara su ba bi ho bia ho nai en se ito force de ogugu no no na obeta mo ni nyame nya adwa no okay hello 0554 na 31 na 31 0548 na 31 na 31 hello hello baby afrefre udi katachi ma ne so kakra wadaroma kacho onimonya oba bena ba ko biya ne kasai ma ne so kakra kacho onimonya oba bena ba ko biya ne kasai mate yentio ma me fa ko nyi sina ya ya to aba me so especially oba obo yure fo minche mo ye ko ba na ndo kwase manyume die maka sama ma to ni ba ko so papa afuti sama minya no ya me onchilo na mantie no so ye so na yesta yin na yam fa to ebi na intokre intimi fa mo yintuma na senda ya atnya kwama yen ko en konko primo ifi en lofo ifi en kokafo ni ipokano ma isi so mo pompe na datnya na fa ko primo sampe ko na be kwanya kasa ne dia kwa ye atchacha intimi fa yana input monye ekmason fa me ami sambe okay hello Tumeka hello Tumeka
Baby afrefre udi ma ne so kakra. Hello. Baby afrefre udi ma me. Yabesre se mofra ma munyina TV ne nchen yabesre asemi da bia ya no guso ayeka. Hello. Peter ni ana wahiri. Hello. 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 Baby afrefre udi. Ane. Hello. Baby afrefre udi yenti o. Hello. 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 Baby afrefre udi. Hello. What me kan baby afrefre udi. Okay, Central Radio. Yenti o. Hello. Okasa ye bete. Okasa ye bete. Yes, Central Radio. Okay. Nitete Mankasi, Kaka Mekande, na in Mutia Papa. Sompa, Pulutia Papa at a massive, at a market Mutia, because Mekima, and then Mekawaba, so he is gonna, let's move to go for the year. Oh, yeah, but Papa, because Chika water, yes, the Papa get. Because you all my water, what is different in cheap. I did see you are. So I was slow to cheat the women together. You were also me. You had a part of me, and I'm also me. But we are the papa, take no what tree. When that break our water, what is the better about what they see? What do you stand now? What you cannot tell what trouble the way you're bubble. It's what you are seeing, yes, I'm Barbara. May you I have it. But by this time, that's it. No, okay. Hello, Yamfa Bako, Vetuapo, Yafa Bako, not your friends here. Hello. Hello. Hello, Timeka. Oh. Hello. Hello. Baby, I'm free Dink Katachi. Yeah. My God. My juice will brew. O say? O say? Okay, ya Joseph so ahani ade ofre no enyina ebesi eno ti sadia brabon opesa eyo no ni nyina ejina wankasa wo so eno ti no se eduru babi na sawofo ye wadwene se akoda ombabua wo na wapem ade akwanim wa brabomu a bro ho ase na ebra fom sadia be ya wo maame wo papa wo fa bi una na bi ebetumi aboa wo amo bra kwantuo no nso atumi akobie na kokoba no se ye boa wo na ye wadwene se oma omumwa dia se teach ma echia never blame anyone in your life ye go computer so gedi emra sisia Ayo senior. Me I dey dank about product I am meeting. The bia me na no mu no chef. Dank about product. We dank extra. We won ma wa ho tutu ni na ebeja. Senior na me sisi ni nso e me sisi o. Ene o so problem there. Senior. We see dank proke. Okay. So we num dank proke a. Okay. Sisi ya we ni na ebeja. Sir. We dey ya me sure. Come on, do ba ko na dank about tonic. Woni ma bi o. Me pa na se na mtumi ndi. Na mtumi dan so. Me nye bi no me no. Oh, Charlie, made Taibo, papa. Sir, I'm quite good here. Coco, I be better than Suma. Me Jemmy Hoenji, me Germany, Mujan, and I feel a safe female to Timmy Crown from a ton transit. Now, Smithia done fight to care.
aboa me pa yini na fi hon ma yeti madam ho ne 50 as that it boy Enre oba pemfo oba o ma akwara no fo ne akwara wo nimfie dumienu entumi numbi wobenya bi wo herbal shops and pharmacy shops a ewo man mu frɛ yɛn ɛwɔ 0244017556 ana 0266593330 FDA adwedwedie nkrato yi ato. Poku na obi a yɛkɔ baabi na ɔtɔ do nsa suma no te sɛ deɛ yɛnkɔ baabi aha na na kasa kyerɛ wadanfo no ɛnansɛn ɔmo ne ho mɔden sɛ mpo ɛwɔ mpɛm na sɛ wampɛdra ɔbɛkɔ bɛba no ne dan si wɔ na nipa nim nana ma yɛnkɔ na menkɔ pɛ nkohini ne nubina bi mɛno anom so ɔbɛyɛ sɛ wɔkɔ ɛdeɛ nkohini ne nubina ɛbrɛ donek herbal mixture ɛwɔ hɔ diamond scientific herbal foɔ ɛna de aba ɛyɛ mɛmɛ dro papa ɛbɔ adwuma sɛ ɛyɛ sisie mu adwuma ɛna sa bɔ nkɔmɔ ho ban ɛbusu immune system we deɛ ko pɛ bi tɔ baabi a tonto aduro pia na nya na ana akɔdɔm na se kumase ne ɔboa se kwantempɔ no so ɔne abort college ɛna ɛde animhwɛ na kyina sɛsɛ wobɛdi ho adanse we deɛ nana meda se maduru hɔ dadadadada ago na adeɛ kye muda so da adeɛ kye afeni asori o ene wa man we dia me da se what solve me problem ya me papa kai we dia me nya nko Donek herbal mixture eye memedro obi a onya mfinhye du nwoto nka ho upa bi atwa afre 0246727677 and 0200844040 FDA agye de nkrato yatum ati oi honey, I never surprise you. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Who said that will complain with sissini cocoa? Epe ajiwakade. And no jack a sepan and neck. You could debrail. A yama money mema. A yoko ni sisilia redrook a sepa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Emma meme jina brand. Na a yemme. Na. And you say I was to send me bravo we Sweetie, may you come on my mommy adwamo. What does ye a ye chuma? It's a living testimony. Kona kwa Judy. What can keep yeah I'm sorry. Obie to me. I just happen for one woman for done for any the onion fear do me. FDA aji edwedi nkratoi atom. Hey, 26 April, Bronson Swap. Now we pa Liberty Conference, April edition. O mine ya wedu watch. O nyame yakoa. O tonsa fre foot for thought. Addition na. Any mu amu pe bibia rese. April Liberty Conference. Ebe baso. Wase way ye God's agenda. Enoni asema ye kasa ho. Ye yasemu. Esther chapter 4 verse 14. Psalm 33 verse 11. Enoni asema ye kasa ho. Wase way ye washing of feet. Part 2. Ye the communion wine. Ensure and a fair wow perfume. You use one faka home. Na fabra. Na satan. O nyame beties. Ne peye butu. Adam to phone in here. Minister set a temple. Minister Sami Obin Puku. And a fair residence worshiper. Minister Kwame Jedu. Woman a bet so chum. Amenya before. Esani abeye juma. Shane son. Aye 26 April. Anopano sia pepe. Kumasi Jubilee Park. Liberty Conference. April edition. Onyankro point Cherry and Paul. Semire kuku awusia nesi ajiri. Oye denchemira yanchuna ni mudrawa. Opam kotokoba jese debre. Obe kanya na ho. Ne nyame ma ede ho fedie ebe kofi. Oh glory. Hallelujah. Okay, where you so pass and penny pass say no your time no ntino ye ko no kukri nko a ma me wakɔ aba oba pa bibia bɔkɔ de udin de say akua mansa mo mi aso green afina aso ma me so udin de say akua mansa firi hin ne baye bomfa sanse ma me wakɔ sam ne say a wo so fosu abo agye memo a Pacho, I put some of the buy and say, me Benny, I know Papa or one. Papa, you drop a dear, you go foot a man 9.
ana osi fi emra papa ne start ya wo ye adwapade no wanyale papa na your friend say the wonya ne ba bi kono ko bafo kofi bafo papa ne adwapade no wanyale enti emra wo ye adwapade ne no na afina na mbe ye USS ena ya dia ba bon USS ko na yi ma ni resort ma ya dia ba bon na ne dia mai ne krata ana ya dia ba bon yo ya dia bon de no ko doctor no aba ya de ko doctor no aba fe o ya dia ba 3 years abi ya de na doctor ya de fe ne fra ho no na asin nyina atata ntimi ko ba bia ende be mu se music nyina asa o ka cha plus o mo go di pa no me hwe ni se onye wa me kwa no a wontimi nye oni obusu ni bia ebusu afo nyina so yi na ma na ko e ko ankra obi a wo ko ankra woni dai wo fo ke o ma pa ke so no accept do ani no apa ne chelsea ni ko dem o ma ko dem ani chama ko so an bo ko sa no nya ka kan da sen pa o de nya kan sa ko pin se papa na fe ti na e buja sem ama papa e ditu akole so ko bo wo so ama mane wo to papa no wodi mi no ba ko na be ma ba ko no ko bo so ama ne na wo so an wo mo mo ami ba ko so bi esko no wa chira de teacher ni na mo nyu no ho na mo akaka na fa hwem o bo no so na ma na so na sama ka tense akosi this why your friend say afia blonya as akosi ene me Ghana ha de obi awu a obi ahwe ne ba se no papa hwe osko am wo wie no o so hwe da che nyama anya dwa ba de nya ya wodia afia blonya ne kansa enti wa ko hwe papa baka che papa okay enunti this why say ene de obi awu a wo hwe ne ba enunti no afia blonya say akwasi enhwe kwa obefa so a obehwe ne papa yenko na ye ne kitima heba center enko twetwe nkomo emrasi madusu se eyekitima yakode ne kitima akotwetwe nkomo doctor wi owunduru papa enya asem ketwa si ye ka infections pa dia eyekitima nya asem ketwa kra yakona ye ne doctor pania owo kitima heba center enko twetwe nkomo emrasi eyekitima doctor Maya na yebre no sese na adaje ni so yebre no adaje ni so ogina ni mo kitima doctor wadawro mama ho nya ha mebre no ese no ye kona soja fu mpa enya asem ketwa kitima atna se doctor wi ye kanuru pa dia obi pa doctor memo akwa aba panipa bibia bokode na de metam simadu pepepepepe ni esori nkonwa so fi se ya hwan bi afiri so ya nya ne ntemo a doctor de na wa matifo ene ahwefo na anwumre police kitima de ba ye asema ye ka infection wase ani ye kan de ana ye kan so e ka kire obi a se sa ye duro ye na de abia so no ebi ni Ghana ha ana bi brim ha ani ba bia ye kana manfo de ho chi na police o no se duro na kopie amana no a che se bekura minimu se America ho no kra ye se yale no ho kra se Ghana de duro ni ye ho no nya se ketwa enti mesira o se o ti Ghana ha na se o ti se ye ka gonorrhea ho asem ana se infection syphilis ho asem a ye ka tro se sa yale de wo a de ente ma o ka tro wa se ye de wo no obi ye oba ya wo na ba wi ase oni be ma bi anhia ada de so no o duru ba bi ama na wo de kra ye fini ye ono enka ene de Russia egu ni ti no be ma pra no ntimi ni bi enhia mpo no ne dia ada sanso ne aka tro se o be ma bi so ho a ya wo na ba wi ase a oforisu ne be ma pe ya kitu ebi enya mi ka se nyina wo akora bi hu sa akora no o nyini ba ti ne be ma de ti ale ti be ma ni timi nyini ayen fashion no ne de awo no na ye ne sa na wan fi ya sa be ma yi se di obeti menya na yi kakra nso so no ono nso de akoye low spend count ono ebeti mi no ba hia but ya won timi ma ye ne de ye yi kakra obeti mi no ba enzo anyinse nso so no omo be nyinse no obo se na nyinse na se adenta efi se nyinse no amfom yi enam yare nti no akwara no antima hye yi ntu tan nyinse no be se de nyinse no so anse no so ai be wo na ba no obeti ya se wo ye nsuo ba oye botum ba chese ensem bebre na dia ehu pa ba ko ne se wa wu apra ne de wa beto na so no enam se sa yare nti ne de wo no obo hu na ne yemu no ma amfom yi
Sally Yaman or man for me, you know, who to move out and will. I'll be a better to say, oh, dear, my will. Mr. I don't know why I'm still young. What they say, Obeka say, oh, call hospital. I'm a with 3 dinners. I know my nephew. I know medical was a hospital. Yalu, open me for Qualibu, and I say, we are seeing up on your mamma. And call. The more not dear, the more now walk on you. Now we'll have one. Baby, I want one in a new room. I read you. And then I'm catching what one be here. About two baby, no matter what to be. And answer when I say, oh, but doctor, I got to go to General Yamanaka and Cassette. And I said, I want to town. I see, I won't say, about two baby, crown, no Papa won't mention. But what's your partner was room? When I'm now, one to go to your wound, I say, the 200 million bay of 6. One day I got to say, will be there young. Mr. I gonorrhea and a how, a syphilis and a how. And nothing I'm got to say, oh, HIV for this room, they say, oh, more HIV, no, Omonia Yankasa, because we'll be say, Kitty man, between the enemy himself, men no do blame. The Bruno, yet the man as a woman, no part and go here, man. I want to be a more or read your mancasa. Opion ma otimi say the yamuni ni 3 money ni 3 ma me bi grade o se ni 3 mu kwa na money. Doctor to asa AC ade pe. Me na me ka tro ni ba be say 4 5 die. O mo abedi adanse na ba ko grade o go so ana ba ko obogo so o mo sa ko fon grade o mo tu kwa pa bitiri. Ana o nkonya sa problem na mo de ba. O voluzio be say emre bia me pese obi ba di achinya na so obi so obeto ntia. Me pese obeto me mabubu anu mu. Me pese obeto na bonten ya. Studio manu bi ehun. Na me de duro na mo anu akoko ye na abedi mo dance. O voluzio eti na ye number na me de tu bia no. Your number is 0246 91 47 17 0539 70 68 81. Ofolisho I don't know why we alcohol hospital say okwa ko won panie na be say yare na enko ne e na enko china fi kra na mo wani wuru wa redeem. The one pay ya wo be ka kire o say yare no kwa flu because wo won panie na emu ano e be dwane akodi na ba bi fufuro. I don't know abo ano dwane a na say oxa wo mo a okotre mu a maka kire say sa abo ano ko tra yare pia wo so bia aye kronko wo be ko akon enko. I don't know why we aba ka say yare na fi wo ho sa abeti say obe memo je o pepe police go betu ani na be makese no ni nyina ahia kaketu ebi sei be ma na odidi abro no betu ani na nyina yi I don't know why obi baba be ka tro say manumfa ne samfa ho ana to mfa nguto bi ka ho de be kese abra sa ya le ruom ebi timi si wo wi asida say de obi ma no ko yen sa na de be ba obi ani madanse no me bia me ka o yire de onim dada ono be di madanse say mo de ko sa na mo de ba Overisu e mema pa mo mema fon ori atesi ana obi ti wa na be tra radio so aka tro se be ma umu ya be ma nwi o ka sa na ma no o mo so muti aso no musu because o ma pedro na ma o mu but wo so na ni da so no so a wasa be ka asa bu na be mkra overisu ma mi bi abadi aduro sa infection duro ya do ba ye no wo su o frɛ me no so se doctor na minim se sa emwo na na ha me sei na makokofu okofu ama wose ne honam a yetwitwa ene na kwa yede chete wakana se mana wusu etibesraw madika ka tro se eyamwa na yesa no ma no kitima ya ba center ye ne aka tro mo se ye kwani nipa ye betima mo odura emwa wo widie mu a ye betima ku na bra wo nipa no etiase enye yize sa ye kwani nipa ye betima mo o che nduro eti aka tro se eyale bia ye mwa ene ede ba ye de kitima ya ba center oba ye betu yare no e de ama eti de ka jo se sabo ano to owura wo ho na to owura wo ye ma na wo koye osa ba ja be ko no doctor be ka jo sa o si di no na aso gu ye ma ma wo ye mu nyina atreta ye ku be duro de ko mu e kitima ya am pata na so ko source pa na ko no ma so be twist pa na ko ni nyina gu oba ko hospital doctor ka jo ta fi oba si sa no abra aye original bra ye ni na ti se doctor so oba si sa no Kitima heba center. Kitima. Ama wofu. Ye maka cho so felicio. Se wati ato na so firi so kra na beti to na fini wo ha abubu kra na. O ba kitima heba center. Kitima. Na mo drama ni nyina. Kitima. O ja se. Etime so ye ka le sa no. Because ade na kitima heba center. Ye ba infection kuma ade ye ka mo asem. Because infection so na e ma gbo ni nyina say because infection ti obi e ba ma otime nware da obi oba eno mo ayinti wo se wo ye or the say Roman sister. Uno bit mantem na to hu sa abaye bi oto
who be man was so many police when you ask them to yeah way as ye nipa no infections no ayo mo no munim saa ya lewe kutumi to bi trim obi na adwene timi say some aka tro say e one president bi ba wi ase otimi de na no kan nipa nam amrofo ko hwe ni trim no o de o sua de da na syphilis na abo ni trim da so breni atimi anya finti o police ke kitima ko yifrim me de nyamna me ko yiye but me fa tre say yanku an e betima mo otura ma saa ya le no ana saa mo ano eyekitima da wo ni pa bia no da ti ase eyekitima na ma obe ma nyina afu aka ketekete ye ka le saa no na no kwa na ye yo emre ni ti ya ka to say after speed ana to kiti mo nsensem de me fa chawo eyekitima ha ba center anokwasem aka to say ye mo awu etu mo bi da wa ya le no ase de brase no so be saa ba abramu anu mu ye no kwa de be saa ba ye kira kwa we kitima ha ba center ye kira kwa wo kumase ebu akwa mmata di se kire wa ya ne tubo akodi esuru no e de din hwe ni enti se wo duro na to wani ayo tetenteta o di a ne so be frɛ no ma we 0246 91 4717 0539 70 6881 ofarisho me se okun ni pe bi ho ahun honam aye tete yesi bi de o say de wo ho obi honam de sa infection aye no na e che HIV misel entrefie mo obi na ada o say o me na me makani pe o foliso eni papa se bi wie na se me kwa ana wodi ma che eni pa e frɛ mi di matam na me kitima e ba se omudi watam so aye den se me makoka se sa ya o di infection eduru no me kwa na mo obi na se no asem no kurento sebe asem no kurento na me ka che o di ase efi se na me kura minim se ga na anko se o mo se abrochire kura de duru no abodam kura se be bia esa yade no eyekitima eyekitima o di ase etimi se o entra o mo amu ho ewi ase so mo amu ho elebre no maka to se wo no modura onu ya na esa wo ya le na ko no modura be no maduro be se na wo twe ko da sera o ti wo na duro enye eduma me pa to duro no kura tugu okay because enye eduma ma odada etimi se o ye hu yo na de antiman ka bia no o fra kitima ya ba center na busa ye ne a ye be kirekire mu nyina e de aka kire wo maka kire wo se no obi a wo pressure ni kwa se wo kofa wo be duro krom a ti consulta wo pressure o forisu sa consulta ni kwa to fa di kura de o de kan me na me ka kire wo ye wono ma bebre wo ma kire me ba me kire eno ma bi mu amani pa ye de ati ase aduani bi o ha o forisu wo be ti be di ni ne ya mo ati ato am ya de afọ okay doctor ebrena ye be na said ye na omra kitima ya ba se okay na wono na ba ye be ka no kura kire wo na wono wo ba ye hwe onim sei abraye ni aduro ni adu sika che botu dabi wo ba ye be tu wani mu sai aduro na wo eyekitima ye wo kumase ebu akwa matedis asole da na chi wa na ye ni tubu akodi esukuru no din hwe me so duro ni wani aye toton a wo di ani so be frɛ 0246 91 47 17 0539 okay 70 6881 okay yani Kitima Herbal Center ena etwetwe komono Dr. Pani a wo Kitima Herbal Center ena yene ne twen komo si infections ye fafa ho na odofo du ba bi na so yade na se wanfe wo se a yefuru yade wanfe wo so obi ehun so yade o eno Kitima ya se o yade nko ade a fa bedom no na obetumi atu ase na odi amount ifiri se HIV kura watumi asade a na chese yade bai ena Kitima ontumi ensa kekede yakwa yanim te we yesompa Asem Mpe Nipa eno ti ma me ne se wa brunya se ene de obi ahwe ne ba yawa ya hwe ne ba ndi huni sikan do no ani pa do papa de na o kan san papa le su no ka tira ko se ko di pa na papa se ya me no be ba si afo no won ti to biye fi papa obi aka se mi bo pa taze fje aba ko hospital o tin ko na se ko hospital na san isa ko nem di pa e wo ma na dan so si ye na wa boss ngwa no wo ni si e kono e hwe enti ya bi ani mu no
Oti ni ko kakra. Ana ofre ma kra ndan so womra. Oba no takosi. Da desike gasa mi di hwe me ho yade. Na so ka me di hwe me ho yade na wufi afọ pe manso. E da nsem discipline na meche. Dan tu enche dan tu. Ti me discipline ma che. Ma che da no a me wu ha omo be hawo. Ti be che no do bia de ama. Dozi as to police si ado kwa anje rebels wa anje we wa mem do di police si ano. Dozi si pro no wie ye no. Ana o che se ni de die ni no. And that what go say no si de wo be say plan o di kasi ba ko esi baby. Ansa no si ni plan. Enti ba ko na o di si baby do che no afa nka ho. Enti o ma ni ni no. Ana wo ma ebusuan no yi ba ko si ebusuan no ba si ama ebusuan. Ana de aka no ka che ni ba se de aka de me na wo dia. Nti ko ye bi na dem. To ne ne ba no de ne munya asen. Na ka miensa hall ne bedroom na ayi ba ko. Na je so no de aka ne one ne papa de. Na je se de papa ni hokra no de aka no ya akwasi dia. Nti o ya no ka cha tu ma plan se ko se de ma ho de asa. Ko ye bi na dem. Na wi akodi pa to asin ska ka tra mi nya de sisi ko man sisi a ebusuafo no ba twa manso. You can't say that Japan is the one me bra. A bam bra, one bra, and bra called a pound was a match and a contact. And good Babucha for anything. They said that they're caught there by the same marriage to Yam from. Seminyahu, the Seminyahu, the Mancha, a Busa for you. Yes, you may. As we have a young match man so far. Coco no akwasi ne papa. Also ne papa ne friend say. Kofi Bafo. Coco no e ono an dia. Me pa to ono an dia na ba ko ye. Mienu ye busia asase. Ne ba ko papa na de man. Ana ba ko so bi asase no ko ji ye no ye no mu chi mu no. Akinta ho no ko de bi ba ko man one ne ye. Obi asase no ko ye ye. Ye mu chi mu o man half. Ana o de ama wa ko ene ne o ma me no. De ne mi asa kan da ko de busia fo ni chi. Ena efie no so a osi ye no ono an koto asase no. Asase no yo no an dia. Nti Bafo ono an kasa botom ska ena o de si dan no. Ne maye sei. Ne ba ni. Ne ba ni. Eno mpeso mu gifi ni free kwada ne sem. Papa ni dem no wa mukas ba to we de papa no hada obi fi de ba sa no ka kire me ba ye se da me di ma na obi fi se what mi a share yi na me di pa na ye me ogoje bo se okuyom and on 50 million don ba papa nse me je na me go di pa na so share da dem do no na to ties no to fancy no to TV ma papa no and o de nem pa ono no won pa o that wo na for no 2 pan be kan ho and o betina da no. You are trying to move on one people from Midland Shed, so when you're done, papa, on my was and in check and no more papa do that. Papa go down, assuming see, papa. Sesia mene wo kasei. Busuafo no nyina ya we se Bafo ono a botom ska no disi da no. But you won one, play for a kind of practice. Or friend, a kind of practice. Eba so mo che da no a mente me ho ase bae no mo de kodom abusuaku bi. Ana mpanifu bi ka etena so pen ba she menti me ho ase bae no ma de se safo ni ko du papa ni pa wo be wo no papa ni yi safo ano e de me hall safo ano ka cha pra so onyi na wo wu a mo bi e nwra ni de bo wo ye busia na ahwe no bi a be pen ni me do wu a wo mo na ho na ga pra so di pa won plan and wo ko de safo ni bre me ana mi ti safo ni bu won ti wo wu ya na wo fa so me di ka ba se bo to me ra se papa na ba so mo da ye se ko mo den I want to do one in the name of Google and one for much. Now, what's the word you meant as a funny mouth from our chair? And I say, Blana, what that was whom we are not that devil when we go to me. No, when you mean the play of the so much, what dog man was Timan. And a plan about said, go, go, and the infant or never can ya, the J man is a way. And a man got fun go dear with your funny chair. Stay now, also fast a fun every hand. Enti sesi amene wo ka sei Bafo nyoma o mabie so ana mo mie so mo bie so dan e dia finja dan o mo bie so na akoda yi wo ho o mo bie so ndi ga safo ni makore o ko dia finja dan ye safo ni share dem ana o de ko so jo du ko so no wa fa se mo go na ta se we ma o ma ne mie dan ana o se mo nya bu se pani ta bu se bi se go dia de eye Bafo wo fa se fo no mo papa we o mo papa kure si dia afi no bobo so
do mu na ka no papa de no ana ba mba so no o man do dia dia oni ka sa sesi ani ba no ba ji safo ni pie okay eniti do di ade no ebeje safoa no afi na ye kwakwe fa so kohwe nwoma na nwoma no kra no akwede wonya bia na 21st clinic aye sciatica expert odofo yeko na yenkotu yade ase ewo 21st clinic sciatica na so sisi afasire mu na akokom akosu na ase yade bia eye yipa ntim yade bibire bia da yemfa koda 21st clinic o mfidie pa wode edosodosu no de hweba bia yade no na afo de bibiduru so na wode account ne etu yade na ase kumase o ahwam obasisi wone Sompa TV Sompa FM no ene wo abrosa krum mamponten akwantempo no so no wodofo yenko oboase so e cancel quarters called junction eko enkran wo ho sunwane kranza tachiman 21st clinic yenko ne kutu yade ase 0540311311 0540311311 wodofo yade bi wo ho a wanhwe ya munu se yade nanso na edi nipa no enya nipadua no enya pa yade be na ye kan wasem ena anwumre eye koko kwasi kuru ni friend na natural pass na saa koko no yade bia wodofo wanhwe ye edi beye wo no ano ode papa se wuja na moja firi mu badu ba bia wudade ahonam eye ohene wani so wisusu utiti wodofo wanhwe ye akoko no ebe ha pa o duru ba bi kura no a nipadua no sori firi so koko no ha adwene pa wodofo ansa na ebetumi atu saa koko wi ase no agye se memo odu papa pa anwumre na utumi enom na de tu ase wate enwoma be konkai pa de amount 3 herbal center du papa odi abagwa so 3A co capsules coco master 3A co capsules coco master 3A co capsules coco master ya duro bia ano odene ano nampa ya de tu coco ase odofo kopebito na entumi emwa na coco na hawo okwa uminim no odo se wurawura wasunu coco yenkope 3A co capsules ni bi na emwa yepa yenko kolinaka ba dani heba misti heba happy dank ibenya bi ato 0546 107 0546 107 Liberty Conference na said Ruby Bodofo o ma hne yadubu acho ni food for thought and om di Liberty Conference no ba adansi dia e free Liberty Conference mo baron enya asem keto akra oso kwai na ka wadansi die ensu enie orofo dodo no a na enya Liberty Conference mo fa so na otifie wo ye den ade bia ton so nkonwia bia dam so no age so ko bompa ye no mpa ye dimpa ye e wo Jubilee Park 26 April ye na eko bompa ye ma ade bia dan nkonwia da so bia no etumi free wo so in Liberty Conference and American for namdiama set champion Minister Samuel Oben Opoku ene kwam jidu omo ene de enyom to baji krupo twedi ampoba se ya don tata 26 April ya e wo Jubilee Park of for say come and be blessed oh glory hallelujah Apostle Dr. Amegashi orofo Amegashi wonu ankasa ne ye wo no na ahaban ekura ne nsemu awamo no ano to no de wode na dro edifiri ne ba bia wo ba na eba wu orofo Amegashi se men kanche o se yade ba ni otimi tu ase enfa ma orofo Amegashi wo ba ye no enye nne onye kotofoforo o manfo dodo no a enanya mfaso ayaresa edi afri Apostle Dr. Amegashi a ono ne da Amegashi Herbal and Spiritual Center no yususu se kro be ye free ho no de ahaban na ma tietia ya de bibre bia da ye fa Apostle Dr. Amegashi ubehunu won kran sa na takura de so wo ho na Kumase ha de makru old police station house no enche hwa ho na ubehu Dr. Amegashi 0547 044307 0547044307 yenko Apostle Dr. Amegashi na yenkutu ya diase or for Diamond Scientific Research and Alternative Medicine Hospital wamo edi eduru kama pa abegwa so Diamond Scientific Research and Alternative Medicine Hospital wamo di donate ba mixture edi abegwa so for donate ba mixture no eye main vitality ebema bema wankasa no o memma jom ebetumi akonkan pa so the boy ni anu agem nkwamona no ayemre dia bai na aha adwena ama o memma yo SM ekofo orofo edupapa bawu edupapa odwazo eye doneke ba mecha na me kanfo nam dia ma yekopebi na yemfama ye memma yo entimi empaja Kumase ya ba bi eto ni no ni ha ukwa ubenya biato sunwane Accra dunkwa ubetumi enya biato 0246
0246727 0246727 yenko na yenko pe donek eba misani bi bobobi twitwa bi na enwoma enkonkai emfa emau kama orofo ye betumi grow fine ye be grow fine eno ade se ye kope grow fine eyemojaduru pam orofo eduru ba bi atumi so na asena tatayo eduru ba bi appetite kura no tese obetwa aduane bi adi no so akoya azafufuru oba wonfiti kom no eduru ba bi a de ne de ba eye ne ya obi wo so ne de no emmaye kura eye grow fine ena me kanfo na me de amount na aduane nuru aye de aye grow fine no orofo eduru ba bi be ma omoje na ni ada okroje na wunyini no so ekoso kama akoda nom paninom eno tie kope bi ento ewo misty herba kajetia murum sa ena ko api dankia ubenya bi enso ato yemfre wo mo se hia bi aton ewo over the counter crampo a ba ku mienu miensa bi a obetumi anya na odi ate ho eye grow fine you are going to grow fine 0244596532 0244596532 eye grow fine eye mojaduru papa ena make am for nam dia amount Tabita was a clinic. Tabita was a clinic. Tabita clinic se menka chose diabetes, prostate infections or to as yet. Ya the bible bia da yemfa ko dai Tabita clinic no to as ye emfa mai. Bibidro son na oditu ya de ya se laboratory no ye adwuma sa na kwa befa so obedi nyina no Tabita clinic obecho na ukuo da ya wada bia free prostate scan no enso ekoso be ma ko check bi wate na eduru ba bia ade ye free de eduru ba bia ntra to so sa na nyoma enkonkai so obedu so agu shu so emwa okra mema yo sembe kofom enne ka ato na nanom kra na ka ye Tabita clinic na semen kancho ahojo da ban sidi junction kumasia na be hu Tabita clinic sa na akra obe hu no sunwane takwa Tabita clinic waye krado waye ready so betu ya de ase ama anopa no show kosi enwumere no nan adwoda kosi fiada na Tabita clinic waye adwuma 0260196219 0260196219 Tabita clinic na me kanfo na media ama all of all ye konia kwa TV papa ho adepa na ton hu na adepa ton hu no Osborge Enterprise and a different UK abrochimemo about TV papa orofo Osborge se make control say we dwene Ghana for free say hana drepa ne dren ne say so to for more den enu to meton ade bia enye papa emfama Ghana for Samsung LG Philips and American TV so fridge so or dia bagwa so yen Osborge Enterprise na yen koto TV papa fridge papa say ye pe Osborge dia ebu akwa one twerebu akodua JHS no ena edi enhwani mo saa ena wokọ ashetan so a Dr. Mensa from Tasi rank ho ubehu Osborge Enterprise 0277788845 0277788845 and 02443633 and answer 0242026375 Osborge Enterprise fridge papa TV papa yeko na yeko pebinto ebebo akoni ansa nyina so kama ma me to omoje safo ano chiri no mre ma brantie omoje safo de afia dan omo de man se woni amengo obie dan wie na mo hwe ni ma wie kin pra ke ma kata kuti aba to wie ba wo dan bin dan o ha mo sa pro mo tu de safo bi tu na ko ko se o ya no safo a ba safo do di aden se woni di aden di dan ye ne di do fa no oni hwi wo dan no bi omo ya busuakuo be ya asuna omo mra nko ana se bafo baako na wone ne ba ne da na Ghana mamra kire se obatan ade obetuma ya ma ne ba ne se obetuma pe ba bia mandi ne tiato no de odi ade ne se wa pama koda ya fridan musimu kuro no de sei esanse fo nyina anim se bafo no ankasa fie no adansedie wo ho nananum nyina anim se bafo fie no mo kama komantom ye mo ate titi se kokoo no so mo makoda ne bi o ma ma ka se half ne de ma ana de aka wo chema ahefo ha abusuafo na fa one ma me ne fa ba o ko futa mo na one ma me ne fa ba de one de half ma me ne de half ene de aka mi ensa aka ne abusuafo na fa omo ye hefo asantefo papa no kra no ye no obo konje na kakra no wati
Nansen make santifo ni bi asem wa nkrofo bi so mo ne menya adwen. Ono kias wo yale ye no tum. Owu ye no an no kwa faase no obetena no. Ono wo kwa bi ono ye chicheni papa hwe ma achirade. Okochira de no ne yeso ti ameto. Eton nyo na kwa wo so pampem. Wan so na pampa ma nkoton bobo akonidi. Eno di tina wa no. Eno so ye bafo japade. Acha no omu fie ono. Esi omu fie fie chi sei. No mu yi se wonyi. Akobọ no container kese ko to 2 years. After akobọ no kese pa na esi baby a. Won ye se oni ni ja awade. Ti se wono wani abrama oba no. Asa no ba ta bia. 15 years. Nti bi grade. Yes and me ban nya jakade ni kan vie dunu. Kadachi empom to say. Ye jawo a. Ye fra wo say. Akosifuri. O papa na nya na ba bi kono. Kafra wate. Kafra. Ti wana ato adaka disi ye no. Wana ato adaka no. Adansifuo wum. Na busu ya na se wa akoto. Omo kan che se koto. Ti wana akoto ye. Ko bobo sia. Enti amamre ni amane kwan so no. Ekwan bi so no, wasi dan ama papa. Ni kwan na nyina ode kwa akohome. Na adan ye ba wi aseso so a edan ye jagya ne ho. Ye pese ye gifiri nsem. Ti abusu apen wo yire wo ma ayi dodi bafo ade no wo yire wo ma. Bacha no no akwasi di fie one ne magu. Wo no azimi fie ye wo ne yire ne ma egu. Enipa ye bofo. Enipa ye bofo. Yakona yane edusa heba entwetwe nkomo emra sisia na yeba na yane akoda no ni nkomo sima mienu so na yebre no ti ko asojafo na ntiem yakoni nkomo ma edusa emra sisia no de clinic nka ho me no a me de afa FD ensem amo maji atomu no e du nwotwe edu nwotwe ebinu mo mienu so do ayesem mo de yo enua media for food and drugs authority in some amom do mo fidi ahwehwe mu frenchim ya wo mo agi atum se fumsuo bia ni me de ye treatment ni patimi tono fumsuo bia ni ho no eye poli edu nwotwe na wei ene adu ni mu nyina panyini okay edu some mixture ne capsules no nim wo bia wo bedu sa herbal clinic ye center wo do nyina enim nu ameka ho asem woni nu ameka ho asem na erade aboa ya mayani ama haba ni si ho a ewade buo ye ni maye kire de haba na ye yie enti haba na de ye adwuma ana no obi say na doctor say wonu abibiduro abenya kidney nyame na wo pese okasetia no wo bi ka se abibiduro nya nipa na wo pese okasetia nyankopon so kasetia na wonfa wonchew efi se nanum asam se wodi aduaba na mayesi yini ye de wi ana haban na bra ye fansa yade anokwase ena mango na haba na wudi no wodi wi a amango dua na esi wono wa bi no bi wasiche yade anu ama na nom asiche ne be kofem ehu abena no no ama na nom asiche na ewo no ebete diabetes aduro ma kire no wa kire aduro free wobi edi pair wodi pair e contain vitamins and minerals but wodi awie no na ba no woto atwene cholesterol duro BP aduro na ba no detoxify our system but people don't know wodi wie ya na ba no wodi ama bola ka wasetua ho ka woto agu nyankopo nyansafo ni difo ni na de nyina enti wo ka che yense ye bedie diaba ne wie a haba ne yemfansa yade enti wodi nyame asam so a di abibiduo so nyame ani wasam wo bedu sa herbal clinic a ye wonuro ye wonfidie matra fidie we so aka masatra radio station be say nsia so aka say afidie ensa yare ye oni pa bebrebe wo wa we TV so fidie no de akọ hospital efidie mo wona ka say fidie say yare afidie ensa yare o de ensa yare ye aduro medicine aduro say yare wo bedu sa herbal clinic a ewade adum ye fidie pii ye de wi nipadua mu nanso enya afidie na ebe sa yare afidie na eba be yi wo yade na pie na ewade nam ye nu papa ne so asaw yade enu awade de ama ye ne de asaw yade
ebi a wo hwe mi koko ayade a akromansa wo atete wache woje ho ba bi anye akofa de fa no chronic waist pain sisi yade kwankro de abro meti we bi a meti wona hu mi yie mi oba me so ware baitere ensu mi si tebem na me ko eni wo kwa se wo ma wo kase a waye ananse ebi odwuma bi a wo ye edi sisi yade ne mre bi ebre wo me do fo so sisi aye wo ya che wo ya chia wo de wo nye emu hyehyew emu ye wo ya aso to asinti etwon doctor kraka che say sciatica wona ne tifra ye odudu wo de se mia na atom ebi wo kwa na ekuru da ba ni peduanum wo kwa drugstore wo kwa herbal shop wo kwa licensed chemical shop across Ghana drugstore bi wa Ghana ha wo wura mo asem pedu say herbal mixture ene edu say herbal capsules to nsuo no ne faka capsule no nanum ebom wo be say man ya drug is no wo hwe edu say herbal mixture ingredients e dey no e different for the say herbal capsules e di say wo kabom na say wo nom a na combination na e kama na etu yade na sema ho ato wo bi yam bum yam ni yam bum ko agiri pedua na boso ko pedu sanom wo bi posa na ni san na ye ko ade ben hu na chichichi na ni so tinsuo na wo kwan ni minimu eye koko wuchimu na wo koko kro ya eba wuchimu doctor be diagnose no aka cha so nya yade a halitosis sebe enka aba wonum ebe mu wonum abon yen kan sa ye kan enka wo ka sa num abon a ya ko ye agi kakra etu de wo se enka etu wo so bo ada enka abananum ewo wuchimu eye koko wo so eye koko ewo wuchimu tu kasa na enka wo obi a kasa wa no wo twe ne hwene wonim dada quadrasto herbal shop be eto andro bia o se me pedu say herbal be sha ne kasa no mbom say ekuo na wo wutim na beko pampa na beko wonu na sum san koko hu de onya na ho edu say herbal me sha ne kasa ye de number beto dwa mo muti radio no na mo we television no mo mfa number na da so no to na mo mfre ba bia me gina bia me ka me say aduro no me ni me kunu na eye me de ma me edu sa ka chire ka che edu sa me kunu e the elder doctor edu sa sa akode entini obi na anu aduro no de be so aka chen say kode pie lo koka ho asam na makoka de enim de aduro no ntumi nya me nka say tumi ye e wa won sa no yes de tumi ye na meka enti ya mra ne madanse ni aduro wei wo ya awom ye de dinsun kro danan kama kwate enti sa wonum a eye ntim adwuma eye ntim adwuma 20 nim nyina aguma ntim adwuma enti ba ma bia amre ya to no se di sisi ade na baye se di set ka na baye se di koko na baye no fa nsuo na ka capsule no honenom ti ma medu san sempai wo ye ne saa ebe yi wontini mu ni mu ayire ama aye kama ni mu ay mema ne gi ho wo kama wo ba wo mra ye ene ba ene se ba ma ne wo hiem a wo te yawo wo ba bi wo ba ma ne hiem a wo de bo so no wa twede to we aduro wei ye de kokoro so agum kane no wo ba bi a wo bi anim wo ma mi frɛ kura ase a wo ti kuro a wa wo ba hwe no wo be frɛ utam no wo ba kokoro so kane nyema no watiti be bidu kakra ko yisu kakra abemduro kakra wo bo be hwe ba tai kokoro so kakra de ntia ma mne nim se awo na wa wo no efie de kokoro transit de duanan kura e wo se wo ma ho kwana ba ma ne sa ewuram enti se wo anum kokoro so bia ma ho kuro na enwu abetena se ache ama kuro sebe fodi mpasokom ba ha obi ya fa ho yes enu nti wo de kokoro so aka ho na wo ya se wo no kokoro so a ekuro bia wo hu bia na watwe me yensa bosumi na ewu adaduanan akwa abeda hukun beti aba nche ye de kokoro so eguado we mu enti wo ba wo ne be mehia wo te ya wo wubu nse ya wo ya ensuo gugu basa no wono no do say ba mehia ne kapsa so ye free wo ko kan se drugling na ebuso seta tinata herbal shop across Ghana ebi wo wa se bi duro fie ta kwa mbenya bi mo a mo wo kepko sa mo frɛ yen wo ko sanko tech pharmacy ebi wo mo a mo wo ahefa be gas pharmacy ebi duro fie mo a mo new born brekum bi wo ye wo clinic ye hwe nipa diabetes how abra me more diabetes powder edu 28 ya by the grace of God mema 4 days ebeti ababedu 4.155 wo be di adanse de yin a wo be de be kan wa yekube nsuo wo saka crab teaspoon or tablespoon kokwa teaspoon kora de no na de afra kube 1 liter kube nsuo 1 liter what take to atente ba ko na wo de esi wo na de 90 ml cup atoso na wonom me na make a kire wo sugar ne be drop
sugar ne be chese ese che ne be free system ni ho a aduro na doctor de ama no obedi dance ya da ma me sanse nyase ye tiwredo se ne ye ka obi a oba me clinic bi anim ye okumase clinic ni okumase bon kran ye okumase swame magazine makro wo Finsu road gwal dan mu ne ye wo wura gwal dan mu ye to mu supermarket to wura mu so do bu petrol no kumase swame magazine makro ye wo gwal dan mu wo ma me yare diabetes fane bra wo papa yare diabetes fane bra wo mu ase che yade e ha hu de wonye ho won ma do fudu a che kidney be sai bra ye ma ye dura ye register fane PDS pressure diabetes stroke PDS ye wi ani ama diabetes pa na de account ye se fako be ofri ba ne kwon na hwe so be de say Awurade de tumi atra ha ba mem na waje abrofudu adi a che wotin kasa wo ye be ma ne ma nkoyie ma me rusa me be ma swa ka kire me ma me am di se yale abam ti be ma ne na yin ana nyankopon bo me kura no anya me hu say ase bra fanamba no bra fanamba no ne bra na adru edo no funku edo no fotena ye ne ma bi na afefa wo de massage ba bi na wo be dia danse emu aye mre wo de see ya na esi trust ni nyina no ye be bo me pa chaw enkran ye wala pass ye be Las Palmas restaurant traffic light na say wo fu na ko pizza man da na chi wo do Las Palmas wo ko nu kakra be pizza man wo na chi wo ko sunye ye osunye New Town ye ntimi nkan nyina ye be to program no so na ye mfa number ni tudwa dia kana wo penchemu ne frema mi de perusa ne ba de fe so na omwa se ko bibia enam yade gonorrhea prostate ha woni nyina no e wade o prostamite ni nyina ya register ye be boa e 0500 0500 110 115 0500 0500 110 115 0500 0500 110 115 and 055 700 9824 055 700 9824 emu bia bajo so de make twato e bia na wo ba bia kwa aware kayade ne che mama gonorrhea na ha me sefe ha me chlamydia na ha me izo gume maye mre mama masem ni kachere pa bisa ye package no ni nyina na ye de amana delivery won saka ne wadi nkomo de ode ya saba ne Awurade okay ya ne adusa heba na ekotwetwe nkomo no tetetetetetia panipa anti o lifetime na hwan na hwe wo lifetime na papa na dem ku ono na du ku school na ada na duru baby 112 so bacho obi mi ss na papa na yare no yare ye no abusuafo no so obi antumi amoa wo na wo ko abusuani bi ho se wo ko moa wana bacho papa na ye ne se nka menko ne ofa ko no ofa na we fe na po ko ka kire me se menko na me papa no mo to na papa na be obi e be ba oh sana wo ka kire o so ne do bia hwe ne ba oh enka ne na na abo akoku otia na kodi ama ne ba o se di ono atia na odi ti o papa wo fa no se ko na se di obi hwe ne ba eja wa wreho kakra o me be ka kire papa no sun papa sa ta no yare ana that na no yare na papa ye di adwuma nkasa papa na okay. Store no na busuafo na sa age no o papa wo nko a ka store ikura se ka betimi adidi ho o ma gie furu nsem unya ba bi so na musi mukuru no din de sei asonafo ho nya asonafo ma gura asonafo ani mu ase pa isan asefo no ka akoma to ye mu ate ya ne ya jei etwetwe nkomo ya chi bigum pawa so ye abusua de odi bafo ade ye kan sa oni di na ade woni producer atwetwe nkomo ne yenko tie bi mra sisia de papa man na dan na makoma yensa ba mo pese mo je ba ko mo je dan bi ekoka abusua no 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 fa single room no ade ntina mo che dan sa
Pancho, one no city. Was it much head? I see a man a die saying, yes, sir. Was it Papa man a die no me and son? Oh, boy. Catch and say, oh, boy. So, catch him now. Will you say, if I say, FM Ben or the coy? Yeah, was Sompa TV, Sompa TV, there was Sompa TV, Sompa FM. What's your warning? Sompa TV, Sompa FM. Sompa FM. I'm Patrick Buchanan. What do you call FM Ben? Opinion, what the FM na baby or the coy and a holiday yet station will be our the policy or the energy. Now, oh, and you could see saying. According to the equity and the or just say Asem Mpe Nipa square no one tears here. Because Mepacho a dino assassin. Mepacho Tia Mekakra Open team Kakra Open team Kakra Team Kakra. Because what did you me ba opanyini yadi to didi ate wudi didi ye so team kakra opanyini team kakra asase no opanyini na kwai papa ne koto ya na ase abusuana na asase yiri wone ne yiri ba ko ene koto sa asase no wone ne koto sa asase na nye o maame no kura o maame ne won play japade ne ba japade no wo prama no ni ba ne say o se say wone ne si dano o se one one si dan wone sa ayi na kola ne si dano opanyini wone ne si dan ne kora na metiwo ya me mawo se nya maame ne si dan a eye me ma se de se me japade ye me ma dia ena me kan se so ni dia ye fu nyano wa ga befiro wa mu dia wanya na befiro no wa ga befiro no opanyini sisuma mbiem opanyini sisuma mbiem bia wodi aba me se sisuma mbiem bia ni na no opanyini be ba cho sisu opanyini me bo opanyini me ba se sisuma mbiem o se dia akra na nya no esa be dai o se dia akra na nya no o se e be sa e dai sisuma mbiem Okay, the one yano a besa sheno. Ya jay on the D bafwadi. Ya jay any D bafwadi. Na Asem Mpe se papa yi kura bafo wonya ne baby ko. Se wo ware kura mponua. Ene woni na anwo kura na ne bani. Nti akwa bi so kura ko ne ban na ekocha japade. Mesre ya jay monyi ye ne ho sa kra. Ye musa se ye jay no ankasa no ne dan na wasi no usi ma henfo na empo so ni wiase a wo de be ma henfo enti na duabɔ mpa no o eduabɔ no enti na empa no o wakɔje obi papa japade afiri nsem na se wo da sumnya so kwaye wa adwen se wo da ya wasi wo de be ma ma jira yani togo haba keke azigblebo sunkalu cargo car from Benin Dahome yana na twetwe komo sima duso emra sesia panipa memo akwaba bibia boko de togbe ahaba keke ne hoye enwoma ekoso aso ye yasia dance di ekoso nya asem ketwa Yo pele kase na dem bread ntim to go aba ke ko bi sha se ne de djuma ene odi eno ma ye kan wa se ma ntim wa se ono ma bi to go pesi sisi ya wa de bu a ko to go na se ofisa ne wa ye na ntia se ni wo be ka to se ne bo wa ni ono wo boa sebe eno ma emfata asema ye kan fo so nya te ya sebe previous ye nya ye bo ichimgo ya na re no ma mo ya enu nti na to go tu mo si wo for Sanoma.
obi bia seven pe wuti asemi obi wo bisa the same problem no fi ebi dey chance na so to na to go se for asembra ade a eye protection while the protector I don't think that to go se on train se seven pe to go se asem not to they do maybe wa protector so already e ko so wi asese ya na nsem a ye tie ni de ye tie bi eno na sese nipa bia o to hu se wi ase na wo kwasa ya na first na ese obi e soro ni okọ ba bia ese nipa so mesi de eti na to go se on de sumu nya me because one wo de nya me di emu wi ase de so yi nyankopon na yi doctors ni na hwe se aha we afu we abeto we ase na emu to go se hunhun nsem de se obi sisi obi je wa de fa be dom to go aba keke no bi bu se to go bia ehfa no wo de bia isi so because de bia nipa foforo eti ye enu ti to go ewo afija se kwante pon so de friend bofa wan wi na bofa no se be president so akwa sante achi bofa nje wo afija se kwante pon so ma me ani ta hotel e kwa na ofa so ade kwa afija se no udu kro bi e friend no aye cha okru u fra cha okru na kwa asotwe u fra asotwe a friend say bonfa ni udu asu besi hospital junction ti meeting so besi hospital on fa untwem obesi udu a number de tudwa bomode free to go se wo ye oba wusi so na no ma nkoye ma wa fo okoja wa wade okoya na asa de wa ba bisi wo ye bema wo wie suku oba mboni swa efie ye tete wa adwuma bia na obekom kwa na ye mfa wo enso degree ekuta do so pa wo se enye kwa entra won ka se ewiase na da wo sa akwa ntina to bi wo bomode tro meka ko to bi aba keke ho wo kwa wo de wo pese ha obi an se baye ne ha baye ka ye kampa omo ho baye o ye baye Asem Mpe do wagimi a wo se ne ma obi a wo ne manyira ye basa obi a wo ne mama wo hwe o man hwe na nso ye do mo kwa ne do ma babisi na no sister ye okwa awade ono wo twe mpra de onyonso but bema baye ne ho ade pe na dan ndwoso biso kurubo ye na babisi enu ti ensemre no wa o TV no so o so to gbe man ne kuso no wa o TV no o hweso a to gbe man ne kuso emom wa o ni TV na o tie radio ne de number na e betubia ye de number tu ya mo na fa to gbe abana keke number na ba mo de friend se to gbe me pesa me ba o ne mo mate o friend na nya mo ma nya ba bia wo kwa wo bre enso obi baka to gbe aye ko ise ko wa mo da twa bi ni to gbe twa mo ja to gbe nya fasika ba jisika to gbe nya dra pocket to gbe nkan nche se wo boa ne kodu mredu aka che se fa wo ba bi bra ana fa ma enye sa na tie obi obeka sa che do boa ukoto go no kan wase mu yi wanda obeka che se wa ba ne dia enuti ade be ye pambo se ba yi so obeka nti na oka che se entra wo makora bi meku obi abone bra wo ba no sunsum na akora ketekete ana se obi a wa mo bra no wo ja wase nche ni wo ku no no ti wi ase ni wo didi ofo so emre ni ti no ye fa number na ma wo mo ti redo no 0244 48 47 47 0244 48 47 47 and 0244 50 66 20 0244 50 66 20 and 0244 50 60 32 0244 50 60 32 we ye togbe habaka kenema one ti man fa kwa no de famu ba kwa so ofre to be na unya na tobo na nipa na egu so do so wo de bo modern frɛ why do so to gbe so opede na ni abere ene sese oba na so ye enya de e me so to go hwe ampa wakɔ ba bi akwa embo eno nche sese be na de oye no me wo so so wabere ene se ne wanyam wapam wanyam iti bo modern tro mika ne kotogo aba keke ono papa no anya do no ye adwuma me se wo pe ba bi ada wo frɛ chinchin pinje na wo ba na so pe so pe ba bi da na se wo pe ba bi ada se na kotogo a wo kɔ no obema ba bi ada se so wo ba bi na wo se yade enti na emom bi a wo pe se obi bɛhwɛ wo na so no wunya daaja na se yade enti ntimi ma to pe se wo de frɛ no no ba yɛhyehyɛ ana se wo aburokyire wo de yade e ha obi ano so sabo nku bitwa na fa ye voice eto ko the phone no so ye WhatsApp no twa na fa to so na WhatsApp ye frɛ me say ye frɛ me ma me say ye frɛ papa say na ma bi so apani agudie na wo fie wo nya obi ma ni ntu ma
what they are called baby and any baby catch was a woman you move to before that we took into sa or Bamuasa 1 and 10 or the other. Now the baby never catch us we knew our own trap on Samuel no call. It's a modern could to go back a castle. Yeah, can say they can come from near Commandant Pine. And never see a wound Sabia will move Basa, receive protection to go on wa. Your baby are walk or back catch us at the corner or back catch us at baby a wookie, Memco, and Pat. Okay. You could go back and can say, oh, Bonfa, eh? Bonfa, a Fiasi Quantampono. Would you a child room, eh? Now, cross a such Bonfani. Catch a mate in Ufa Figasica, catch a mate in this obesi, Bonfa, Hospital Junction. So, Fink can soon by a mom and Medu and a guy dance cry. See a friend said Joshua, who see Joshua, can't I buy a Figasa, who see Ubesi Bonfa, who do Bonfa Hospital Junction down after to grab a Obama Crabba from Yamia Duma, Uquada, yes, I will fear, it will be as. Okay, Yane Azibilbo, so Kalu Kagoka. To be a habakeke and a equatrium commono. Yako na yafa yahia seminar koda to be a habakeke sanse enipa hard gene be you so enipa. But before he to be a habakeke yafiasem and kodana beboy pa. Ayasem organa memha. Na say make a santifoni biasem se binum ye nibre for ye binas apie. E binas apie. Ayasem o the nation's anchor. Sometimes media say, will be over very as na portion about now for fear and water. The weekly portions over 19 or so to the general to two. Then we have here 7 fracture and a woman and so. And now also booking power trains with you and the other in the mountain. Yes, solitaires are from I am making a one in Chassis. Here near Busian Mountains and near Chassis. Say, young fine yet in me another dono, in me another see the animal. Young fine and mamma the chinya basa. It makes sense. Will be a wire Japan or a year or ma. Come on. You don't want Bobra. We have me out Bobra. We have me out of broad. We have me as if he. And can we have been good one pretty few. You mean crab of very fast years and man said it to a chintia more than they said. It didn't go charge a gas and man about one came to a burial. Yeah, you don't know. Yeah, Jay. Yeah, Jay, I don't want to say that you will room for Baco and the ones over go. That's a way cheap. That's our ma where Joe more. It was young Diabos near Chairman about. That's our some 19 and Cabere, and I would just in the Impuno. What tenants sound over what you ma. Then my Jimmy Ganjo said, Yamay and Asum Duma. Dear Nayan, any pebbles are. That the army can't be as he said. I was also more. Granted you because age me no man from papa you me to nyame ka bra me bo me me age ni we me man from papa de sesto o me nim sem papa de wa wo me korope ne ba enya abusia de wa anya abusia zika no ma wo kwan se fa se o na abegi na de enti me abusia pa ni go be de de o be tia de se go gwa de me ngo uma me ntwe ma mfa nkosa na me sene wo me se de na me va so be ne ba me so ma me se I was a trouble Bama, the ultimate Nasa Bama. Nasa will be CCP, CCP, Moms, and Bibi will be as it. You told me we are going to have your hands as I ever back. What shall I say? My friend, watch Lady Bacrose, wouldn't him travel you, wouldn't be Bintia. It will your Bama man, your purchase, I will be a man until soon. Some because some of your wonders of Grand go for quarantine, but now, which my bay acquire the cassette and no crab influenza. Now, Missy, who much me bomber money, I said. Men go tada camera because on the woman, na me family see me see. No way Japan dey won no be chairman bi. Na funda kan me chetia. Funda kan woni me chetia. Abusua no mpanyin o wa wonim de won sole no onko kodire ma abusua no fa na ni monyamu mfira. Mo nyo ma bi so mu ja mo no na tena akeka ne ye ne daade aboso. Abro wo mani bi o ko de Japan dey be je omo. Anya sa bi aboda so na ne be si na asi. Omunsu nyanza kakra. Tombe bi abraboma wa hunu ne ye na ye ne nya aseda biada ye ja bi amane ye ya abre ni tie nkwachi ye ka che busua ne se omonto to ne ma yie a obenya hu gina se odi ka ka oba bi egozi se okotua skenti na nsi bi ye beda hu utua bi binti na nsi bi ye beda hu na badimba be ne bedi nkomo we se papa bi eja ne baba ko eja pade o ya ma no wan pe wo na tigozi abonde o se na bua se won se anifo wo dwene awrade hu ye mobo munsu nyansa
no mko so ye say ya de be dan asem foforo ene e ba na nye obi ne kuma njibosi ako go wi aso no kra papa na ra bone nya ya. Okay, Victory Charismatic Chapel wabra o kanyame asem wo Sompa TV no so no wo kan no adwada ebenada ane bukuada na opese oka ema wona wotie nyame asem adifiri wo mo ho wo abra wo preachi wo TV no so se ebere no asesa kakra anunti 4:30 anwumre ekọ anwumre nonum ene fa no nan ene fa no befiti ase na nonum ene fa odi agba na wieye efiri dwada ekosi ne wukwada ntino wona wotie nyame asem wo Victory Charismatic Chapel ho wo Sompa TV no on share nso papa na ensesan kakra enso aba Dank Natural Healthcare Complex yako Dr. Dank ho if you say Dank obo adwuma pa o manfo a wo sa wo yade no enya asem ketoa okura nu papa kura mfidie yako Dank ho wo chena wo ye adwuma rofo yefie yade enko da bia metaka ama me ne wansa yade dia nipa benye wanya ne free yade eno tie fa yade enko Dank Natural Healthcare Complex patch number 2 on City Life High School no ene bo ho pe yenko nkutu yade ase 0244017556 0244017556 yako Dank wo nkutu yade ase Life Care Clinic or the free medical screening no so eba orofo Life Care wo adumu One Jasbro construction no ene di ehwanimu pe so the free screening no eba orofo yako na Dank Life Care ni free screening no yako na yako hwehwem na onfa edu papa emfa encount na nyoma nkonkai 0594242528 0594242528 yako na free screening no enko so emfa emai Cement Vita Heba Mixture no na hotedin ye friend agan no memedru obanom bema so enom bema watenka ewo fompa oba watenka no fompa no dia ko pet Cement Vita Heba Mixture no ye friend agan no orofo pese osika no pioni kanim pa na se o ma odofo eho kire no mpa so pa dia orofo agan na mekanfo nam dia ma Cement Vita Heba Mixture ba bi eton nurutu no okwa ubenya bi ato na dia di wudwuma 024061 6061 024061 6061 agan na mekanfo nam dia ma Lawson Heba Mixture na abadwa so Lawson Local Mixture na abadwa so Lawson Beverages na ose menkan we emfa enchemo or the Dueman Betters na badwa so ejine ho sechere me na se Dueman Betters no na what the ginger liquor no so ababa beka ho a eno so ababa be se temptation no se utwa wetu na utwa wetu na dia fra o ebegeta enya asam keto obetumi atibia di kama pa na nensa no hangover bia num onum so so oti empire eno na amanfo atu agusu no aponto ne abani to ene ayiyo no nyina no Dueman Betters ene ginger liquor no na yede yodofo ni duduom upebi ato na so aton ate so emfa so dia ye frɛ Manugu TV no so tie 0242133577 0242133577 na yenkopa Dueman Betters ni bi na yemfa enyo yeyi no win big with mega cash lucky boss odofo nesika ne yempenefa ko da bio na krono na niwo krono na niwo pa na se wo fa wo phone no na me be ma number bi na odi disika odofo and then I make actually say win big with mega cash lucky boss odofo tie star 426 star 6 hash star 426 star 6 hash na ebe ma prompt messages no na o felishem ebeduru abi no abomubo number no atum or for 50 cedi crowd twa 550 pesos we dey twa sikapudu na wudie se unkofo obi ade ko ade odofo se we need big with mega cash lucky boss or for mega cash no lucky boss we need to win big and live large ti ye ko na aponto ne abadin tuo no nyina no ye ko pe bia na ye de akosevo medical card so ma mi wu a untumi hunu gari mfa ma hoho da bi o nsuare kro mo na ese de servo de be servo be ma amanfo atimi adi nkomo asre pa eye bia
odofo nye bia ne bia o e club beer na make from the amount na sa club beer no se de Ghana fo agya tum no nya asem ketwa ye won kase wo ho ye wadentam wo ho ene wo bi su kura wo kan mu a nya asem na edise fridge ni mu a ne ho ti atesuo no a nya asem ketwa Ghana fo agya tuma masisi no se kan bia pa de a eno ni the leading beer ewo edwaso ewo Ghana member nya asem ketwa kura woni fie du nwatwefo asem koso oba penfo emfa wa asem enkoso bia eno ane club omuna samu what them say I do with the teacher now they make can say what's up man friends go good ya waje no mabi first one open so bread duabo na ne duabo na obra ye no so ye nipa bi atiwi ase bi so tenase na wan so di nyansa eto ho ente sa twede etu ne on se wutie ya waje anamewa ya waje ne nsem a wo ka nyina no se ye call baabi no se no mo kan ye wode no de bia me ka che nipa da se ne se susuma court asem nya wo de ampa court betima bu ama na wan kasa na de na wo je na court abu ama wo man de kire wo se ye wo de ampa de bia sasemo na me kan court do betima because from day one no judge na wote asem no di no na ba kwasem pa onim no woman ne degree a wo bo se wo ye judge ba asem ne ko far ba ne mpani sem pa no onim and sa no man ne kunipa no sa no man ne kunipa no ti de bia meka ye wade bi wado ho koto se ye ko ye ne di asem ne kosi sen na me pese mbu se ye waje se wono ankasa do wo wasidan ma wo ne oyire ne o mate ti ye musa se wankasa busa yawo wo de obi taage ne mame se daachi bia woni wo na obi di wo mai wankasa ba ye wo de samna wo ti ase ba ye wo de e wo kwa bi so except say mete se o mo kasa akwa no enya ne ba ne wanwan wodi mfo anu improve sa na meni ba bi o mo ko ye no ena na ye be kasa wo mo atams o ye mu ye adwuma bi ne ye nkase ne adwuma che obi bedroom me bi na oja ba bi na obi di asem anya na asem na nipa ni di no ya na in fact ya checha dodo mu me fesi fat me da bi amaka me se ampa ebi a usika bi nti ye ko ye no yakobu a obem ampa si yakobu a obem de a me so me ne krenti because bosom ni nsuo o mo ne kra no mu di akire sade no mfa obodua enya nipa ne da because warem ne mo wafa de a nsuo ni bekun enti ya waje no onfa ne ho nto enoma bi so se ye ko ye no ye ko ka asem no ekosi sen akoda ni papa ti ase waye bibia frenchem kama ne sabi prejudice amomo de we abraba na mo ntina futu e ba ye se sa ade na be na nso a na enya obi na ate anom so na nso eti se no ma bi se ekoso a ye ka asem awsa gira wo se akora na nhwe ye de wanya no eno kura be hwere ne ba akora be ena mo mfa ne nyina pregwe ena mo koma ne bi ye den se butimi ma ne bi ma ne papa timi tu prom de safo ma de a there's a sama no sabi pe na me de bia meka sama ya ka ka mi se sama ni ho na ko wo twa kwa ma pa eno kwa ka ne nkunu na ka yam na mienu na ka fe wo ka na numa sam nipa bi di nsamfu wo wiase timi de bia meka me se ena wo tie me obi a wasem wo court wo so akotu asika judge ne betima bu ama ya jitum obetima bu ama because obi wo no ma kasa kura ho ne den ena Ghana so ya nsem die no sabi pe no ma bi ho a ya Ghana ye di renew yes o won na ko won ne to form into abodo o wa ko wi oba ne dem into won ne da oh ye wo kasa bi sa oh e ko court no court na de abu ama yen is that ne dia nipa no so ni mpefe se court abu ade na so ade nya ode e de na ye wo di duabo beja ukwan ama na kasa eti ya waje se wo tie ne a ye ne kasa nyansam ye ne kasa nyansam wo mo na nwere bibi ho na de wo ka no nya na dwen se makoba bia kodi asem na mu kodi ye no enti wo de ya bo ho safo ne mu musa se ye kodi asem ye ka asem ampo baby a wo ko ye no mi de bia meka ye wo ko ye fa su di asem obi wo ye dwuma ye ko station bia fa su di na asem ne ye ne ha ne de se wo kodi asem wo baby ne ehwem na asem no de akoda yi ken sa na tie de ye wo je e be si de na akoda yi se bo bo dua enya mo etie de ye ka se wo mu tie na wo mu me ka na boko ni ehwe na akwa de wo di won fama e ba bi akakwa be ka se ni papa fi wo di ni nya ye ni nkwa bi o ma di ni nya bata kwa bi so no wo se baby wo hye no wo hye wa de wa so di ehu ka mo fama de na sa akwa yi ni papa gu na mo hwe ma no koto adaka ni papa se ma de mo je ye ji ma ni ye sa eti be de abusuan no mu tie na obi nka nche so mu ni TV a wo a wo hwe TV mu nko fie ho ko ka nche se masa ne ye ka no ni mu do maka ko si
force was asem we sise mu ja haba se mo ye modwen se mo baba ye so baba mo ye ne mo am se di sika mama kokot ye ne wo no ma bi o wi ase because ye kwase ebo no e do ye do so ti ase kwase ebo ne ya do so enu ti ye wa je na busua se mo de mo free se mo de mo to baby am ko ye di ma mo enu de ye ne any problem e mo de akura yi se ya mpasa papa de ba ne ba no to da kasie de papa de a ne papa ja pa de se se kon okay se mo fa ma ne de a ye ba che fita tutu okay yakọ computer so dwedi mra sisi ha Nominyansem wonto manipa wonyan fiedu wotwe ensese apemfo nom hyene nso se FDA agi dwadie nkratoi atum se opedudu etua fra homa turufue 0533 770 490. First clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bi a enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magye ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a womagidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Hey sewa me hu acho me na no me bisa ekra so kwa brochu Kwaku, afeina mebeko. Menkrata krani. Hey, ene me ma connection man for den kofo sika adwane ne wanya otredi musa no. Oh, Express Group adarumenti akwanto ayefo. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do beka mind bi to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say e to ana se visiting so a. Express Group do beka Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo amopese motu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafule Roundabout Accra so Omo Carnation First Light, Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From more much for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Yeah! December is here. Introducing the Mega Cash Bronya Sika Chedia promotion. 100,000 Ghana Cedis cash is up for grabs this December. Dial star 426 star 6 hash now on all networks and win big. That's right. Just 10 Ghana Cedis or more and you could be walking away with a life-changing amount of money every day. This December, dial star 426 star 6 hash on all
social networks for 30,000 Ghana cedis cash as the grand prize, 2,000 Ghana cedis daily prize, and 6,000 Ghana cedis weekend cash prize. Don't miss out. Join the Mega Cash Bronya Sika Chedia promotion today. Dial *426*6# now and follow the prompt and take the first step towards a richer December. Terms and conditions apply on the NLA Characters Lottery platform. 18 plus only. Play responsibly. Remember, *426*6# is the code. Live and let's live this December. Charlie's always look out for Charlie's, especially when things are tough. Like even today, you can give your Charlie's 10,000 Ghana cedis. Just enjoy your favorite club beer, and you stand the chance of gifting any of your Charlie's 10k Ghana sharp. If you're a Charlie, then Club is partnering with you to make this happen. Buy a chilled bottle of club beer, get the code, and nominate via *899*9#. That's it. Cheers, Charlie. Drink responsibly. Not for sale to persons below 18 years. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Okay. Nano meka sembi wa fidie so na ne nipa bi ne menya adwene. Se asantifo ni bi ayom so omani ate. Se aka wiase ani tie pa ni asantifo kura bi. Ani tie no. Na yekɔ sanse asɛm a asona busua fa bi edi no ano odene kyerɛ sɛ abrantie ne papa wo no nkoma enti agapade ne sɛ bi kɔ no ho sɛ mo hwa mo no wato adaka de asie ne papa de a ande ne sɛ agapade ogi firi ne nsam ye ka kyerɛ ye gye wo sanse sɛ onya de wo ye no no onye badwem ma kwa bi so no da wo tasumye so yemusa ya gese ne da ya wasi no okwa wo de bema henfo ne po hifo din ne da so na ekwa bi so no se asemwe se ekoduru esanse ahemfie na nananom so mu ntimi nka medi nananom ho yawo ensem senti ene ade mo si twro no ano se wo yo hene hwe na tutukuro no na asumdue nkoso na asemwe no nananom antumi antena so ani asemwe ama pepepe yo ama amia hu se usukuru ne friend say bafo no ankasa na ato ne nasase esini dan na mo antumi anka asemwe dia memedi wo mo yawo etima me mo kama koma ntomyem asadi wo mo na samo aka na gise mu gya haba na mo ba hade a ye bedi akiri eye tie 0554931931 0554931931 0548931931 0548931931 yeko homa so na ye ne afrefo so enko twetwe nkomo emra se ya fanchi akese enkoma arena of love ekuo we mrante ne maba wo bi wo mu a omso mba besra Sompa Asem Mpe Nipa arena of love omukuo no nigye wum enya asem keto akora yeko homa so na ye ne afrefo akotwetwe enkomo basi dia na homa na jamio 0554931931 0551931931 0548931931 na yeko enhoma no so ye bre na ye be maame yamfa course no kra no a assembly ye besa tena so. Okay, hello. Good evening, sir. Hello to me kan. Oh. Hello. Hello. Good evening. Hello. Hello to me kan. Hello, good evening. Ya homa no. Saani ye beko no. Asem Mpe Nipa WhatsApp group no dodo no na join ti no udi je twa hai keke utwa hai administrator no edo beka ho 0532 663264 0532 663264 utwa hai na administrator no ede waka ho kama production line no so a Asem Mpe Nipa obetumi ede anya ye no
eno na egu screen so no 05520955593 05520955593 and 0509438484 0509438484 eno na asem bi hia wa obetumi de abedan na empo